aro kachebeng pen auto ihum kanahok. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi kopili constituency arlo Kiruni Ali krong thom kachetok along thengpi kethe aro kachebeng pen auto ihum kanahok. Tomon arve ave pin pen men Kiruni auto stand adung along kedo thengpi kethe aro kachinglok ajok ihum AS09 BC 2314 auto kanahok. Non malom arve ke jang chimit me pin ajoini thengpi thengprang anta ke champion RD dohu phaplo labang so joine pini arni ke so ahir ingtang pik ajoine men thang tomon arve ave pin pen chiri thengpi arong ke the aro kachinglok ajoine Kiruni auto stand along ke pesangkok ihum auto athak nang klorup ajok glass anta heino lablo bangso auto ke Kiruni matikula arong amikar Rampol Pusi Pachinipon Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel কাগজে আহিছে ইয়াতে ইয়াৰ পিছতে তাতে গাড়ী লগাইখিনি বাৰু ঠিক হৈছিল ইয়াত ক্ৰেক আৱাজ আহিছে এক দুবাৰমান ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত কি হৈছে ইয়াৰ বিষয়তে অলপ পিছতে কৰিলে আৰু পিছত কি গাড়ী আছিলে বাজাজ কি অটো ষ্টেণ্ডত নেকি অটো ষ্টেণ্ডত গছটো কি গছ আছিলে কেইখন গাড়ী বেয়া হৈছে এইটো এখন গাড়ী নহয় খালি অকল মূৰে গাড়ী বেয়া হৈছে অলপ কেইটামান গাড়ী চোট পাইছে বেছিভাগ মূৰে বেয়া হৈছে বৰগছ পৰি পেলাই মানে গাড়ী কেইটা বজাত মান হৈছে অলপ আগত ন অলপ আগত 10 মিনিট হ'ল মানুহৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি না গাড়ী ক্ষতি হোৱা নাই একো মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই অকল গাড়ীয়ে ক্ষতি হৈছে কিন্তু চাৰ গাড়ীটো ভাঙি গৈছে গ্লাছখন পুৰা বডিও বেড হৈ গ'ল গাড়ী নতুন গাড়ী হৈছে 3.5 মাহ হ'ল নতুন ঘৰৰ পৰা আহি ষ্টেণ্ডত বহাইছে মাত্ৰ ভাড়া মাৰি লৈ কিনে অলপ আগত আছে ভাড়া লৈ কিনে মাৰি ইয়াতে ষ্টেণ্ডত গাড়ীটো লগাইছে হৈ আছে ইয়াৰ পাছত 10 মিনিট পিছতে এনেকৈ হ'ল অকস্মিতভাৱে গছটো পৰিছে গছৰ ডালটো পৰিছে ন Alamte aputak Congress asong pen perang ke amai kang nipon. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha trok bitung constituency arlo dongka mukam rongkhang block Congress isi asai hemalong sonni alamte aputak Congress asong pen perang ke amai kang nipon. Non hedjong election commissioner atupen kapang dakpon Assam Legislative Anghoy kepebat pon along Nijang Karbi Anglong alongta inghoy isi pabat ponlo. Bangso oputak Congress isi asong pen pusitame chedon dunlo. Sitame lapu Congress asong pen kaningje pon thuke ketengsi Assam Meghalaya aduya hoy alam tipsi pachun pon paprang nangji. Laso apisi MLA anghoy patun pon nangji pusi West Karbi Anglong District Press Amaipu Sing Teron Lopen Ari Sang Hoatum Pirang Kya Mayalong Ning Jepon Kiruni Pen Kam Sing Dera Karbi Anglong News Channel Assam Deliberation of the West Karbi Anglong CSL Asik Itu bahkan of the Itu West Karbi Anglong District Congress lagi kan ke itu thata juru lakukan. Setelah solo kan itu dunia dalam kita benar. Jika Amri Indonesia kan, asal macam border. Asal border macam Meghalaya kan, Karbi Anglong, macam Assam, asal district, mereka sudah. Nang tak pengen juga. Asal soal permanent solution dia kan, dia ko itu mungkin curi kan, West Karbi Anglong District Congress itu. Tapi dinkan, atau border area itu karena khasiat itu. Bumi tak lagi kan, Assam juga itu ya. Assam government kan, Meghalaya government cikira, asal permanent solution itu wajib akan curi. Itu
arat thurpak towar ke panpon bom mahut inutapan amekalong kai poketok plodajok se kachelang chiapan MAC Povitra rong piapan kirap kachohang lakha ingkoi rapo nilip ke parlo borpung bonglong ingleng amikar bina ing tipi asopo sonjitok biapan towar ke panpon bom unahut kai po amekalong tok plodajok non se kachelang chiapan penang an akisungdo Pinpur dame borpung ahawar non puta kedam kewang kacheleng chia pan anta tuwar ave pinlang. Aningkan le ingthang wakta taputak tak lasi sai jokje borpung ara thurpak pen kedam kewang kasik sakajok vosik ingkoi rakithom arni tuwar ke pan ponalong inut sonjit tok biapan ame kai photok plot lasi se kachelang chia pan borpung pen heloving sitame keso kachelang chia pan dolamara an chivanlo Lasi nilitumapan lasome kachelang chiapan Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC Povitra rong piapan niravek nang jipusi phirang ke athengno nang than pachini dun lapen nonamat alang litum arideng thangta ave bank account ta ave thangta ave sita nilitum kiduk thektik apotsi niravek nang jipusi asarpi bina ing tipi pen rat athengno nang pachini dun mobile phone pute alang litum arideng do contact number 9101773006 Jongsi Kangjin Sopen nang chirap tunji aning hang tangte so a contact number along humridam ignon News Text Report Karbi Anglong News Channel Chaprang sinang limen ang likur je than tha Limen la ke sangge togi na cha rong ke rong la ke borpung ingleng rong mane ingleng rong to bonglong leng ro acha nili nang le phana juna non le nang mek chi dip hob ko pia joy ni se nang mek chi dip hob la pen ko pia joy ni se dolomara an hem pen chi hum nang le tum chi o si dak an ke bang na ngi klar dak pan than tha lam thege la pen lo ni to matum mi po rong pho ching room sing ni tum la borpung pen tar pung cheleng da to war pana ku patik sing ni tum lem lo la to war ke chela diga ong tanglit khat te la ha ong lang tu tung ong asi ajar pana sing ni tum sing wai se tum to pan lo ta tum ni ke pan bong mala thang ke jar on hut ni ri ta an to that pen la son to claim do ne lo All Party Hills Leader Conference mate APHLC asongpen Duabarguri APHLC Committee Arona Hinpen BJP asong atum Saiki Klem Ningke Podunde mate aning kang samse alam the aputhak Prangke amai kangnipon Nipai inkoi raphi Surihinira inkoi rakethom Lakha inkoi ratrok Duabarguri Constituency Keparlo Dolamara Committee Hall along Duabarguri APHLC Committee Maipu Mondol Singh Ingti Ahinpen BJP asong atum Karbi Anglong asamalong Saiki Klem ning podunde mate ningkang samse alamthe Phirangke amai kangni ponalong lamthe paklang pontu Lason si Duabarguri APHLC Committee Maipu Mondol Singh Ingti lapen BJP asong atumapan lamthe arbok ponlo BJP Sarkar nang lutang lo pupen Inglong aso Karbi atum kisung pen loksi chichak nang bomlo Lason si non pu arni sitame BJP atum hemprek ke hang ang hopen chinghi phelang amme ke jang hudle kapasimu ason si BJP asong atum hemprek ke hang sitame pasimu bomlang athe megjang hutsi pasimu chot amek prang daklote simu alamthe dene dat ason si non ke BJP atum hemprek ke hang tengne dat lo si Duabarguri Committee Maipu Mondol Singh Ingtipen lamthe paklang pon Lason si jongpon lo Kurui ke longle arlo ketel ke arlo si dojoy ji lapen jong hele longle arlo ketel ke arlo le do pusitame hong chonlote klar borji lason si foreign sing be lapen tuliram rong hangke chungkurui ason lo arlo ke do ahut ke henovik po rat along ke mathamevik ason si chipaklangji usi jongpon Lapen Bangso along 72 Foundation Day Catalon along Mesen Lo Bonsita Ajo Program Kibike Festival Ason ke Pintong nang nilo Lapuan na puisa kevar mute Karbi Anglong arat kiduki sung along Rap aret asonte ning arong tupik jipusi lamte paklangpon Bonsita nonke 72 Foundation Day Catalon arnisi Karbi Anglong aradatum Towar Hospital te bokhet at ko an pene kahilo nang charchong si kewan
Tangtum Council ke jatum Chijinso Sema Pusi Dua Burgri All Party Hills Leader Conference Mate APHLC Committee Maipu Mondol Singh Intipen Lamthe Jongpon Bangso Putak Perang ke amai ke papon along Lamthe Angton Pen Arjupon Iksina Daihuri Pen Amo Singh T Karbi Anglong News Channel Kasi BJP itu hempre ke hangke mega jang hor leki pasimu do badu tu tame nasi mega jang hor ke pasimu so BJP itu hempre ke hangke nasi hola kininje bang ke tuliram ta hailo ba orang sing be ta hailo ye Karbi Anglong pan hempre nang wan pivek jiku sitami la tungke apar lo pen se ke pasimu pina apot mo menang pang ti chiteng ni de nasi no de tami hempre popo hala alang tu rara pan kicang porque papleng dam nasi alang tum ke Karbi Anglong pan hempre ke wan pi po bang ke lake Jujeng bajir ta Karbi arat tu ini bisa ni na pen ke alang tum ke kungciroi long ke ningkan kan him ta kungciroi ke inghan jo se doji ke ter ke era jo se doji te bon se tame bayran nang barote klar borji thison na taxi tuliram rong ha na pen horen sing be tumta kungciroi alang tum bang ke rat along chi kleng dami ke chok pik me pik Karbi arat pancing hon pik la son si paklang nam ta aning alu ke tera bang ke hisam da mun tau nelo ilitum ke iltum la khadan ma une Department of Medical Education and Research Government of India tum Chepatir Piponsi Ayushman Bharat Card Kiron Pon Pinivosi Kachiklo Nipai Inkoira Phi Surihinira Inkoira Ketom Rong Marjong Dolamara Cultural Complex along Public Health Center Dolamara Atum Kachirap Kachitudun Pen Ayushman Bharat Card Kiron Kapajir Pon Lakha Inkoira Trok Dua Burguri Constituency ke Parlo Dolamara Police Station ang Kangalong Pini Porpai Kepalong Pen Pangcheng Ponsi Bangso Mailong Sarkoy Ronghar VDC Chairman Pen Mai Charipon Lapen Medical Staff Ronjit Nat Pen Ajok Aluhi Atumapan Pachini Ponsi Karbi Apoho Pen Archupon Dr. Numal Momin A Speaker ALA Lamthe Kejai Ponahud Idu kilak atum keso kyun ke ongdung ahemarit longle philang lapen kachupang rengapi chepadoy si keso kachelang nang akisung kachetong dupiglo lasi sorkar pen keso kachelang chiapan po an bangso Ayushman card pen se chelang ilongpo keso kachelang chiapan CEM MAC atumalong tangka chuhangdam dedetta popusi pachinipon lapen BJP pen kaching thur amo ke claim tang hey an parta aro nadoi sita pipon chiaphan pangdak tekang Election Commission pen ke pangdak pon delimitation mate constituency ke thakpon aputak dasimet Dua Burguri constituency ke parlo Dolamara town ring kohora lapen Baguri ararapan Hauraghat LA ke parlo aputak pirang ke athenu kaninje pon alam arjupon sinan Lapen CPDMDK atowar ke tangterek aputak karju ahut nangke thaki nili Prime Minister apan tuning rilo Silonian pen kahora 90 kilometers atowar National Highway si pinchong nang popu alamchak GP pon jongsi nangpi pulote kemesen atowar long poputa jaipon Lamthe karjupon ahut divlu alangroy Don Bosco School adung along sita prapjin pen sai pangcheng pon popusi thaktekanglo Lason si MP kilik aprang radapan ason chechak tekang lapen labang so aputak apor rada tumapan pachini ponpo Daihuri pen Amo Singh T Karbi Anglong News Channel lit নহয় হেতু গতিকে নাই এবাৰ যিবিলাক সব অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া ৰেলিট নহয় মানে কিছুমান বদমাছি আছে যে এইটো পইচাটো অলপ কম দিয়াৰ কাৰণে হতে ভ্যালিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে ইয়াৰ লিমিটেশন আছে একদিনত 30,000 টকা উলিয়াব পাৰ ডে 5,000 বা 10,000 তেনেকুৱা লিমিটেশনত গুচি যাব সেইকাৰণে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে সেইবিলাকত অকণমান দিগদাৰি পায় সিহঁতে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে কিছুমান বেছিকৈ পইচা সিহঁতে পালে মানে ভাল পায় কাৰণে এইটো ভ্যালিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে তেনেকুৱা টেকনিকেল কথা ভ্যালিড নোহোৱাটো কোনো কথাই নাই এটা কাৰ্ড ভ্যালিড হ'ব আৰু বাকী এটা কাৰ্ড নহ'ব
এইবাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াতে এইটো কাৰ্ডটো ভেলিড হ'ব তো ইয়াতে কিছুমান কেইমাহৰ আগতে চুৱেল টেষ্টিং কৰা হৈছে ডিফিউ ব্ৰিজ ৰাইট বিচাইড ডন বস্কো স্কুল এইটো কামটো RCC কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ RCC ব্ৰিজ এতিয়া হ'ব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটোত মই জুন মাহৰ 22 তাৰিখে জুন মাহৰ 22 তাৰিখে নহয় জুলাই ন এইটো কেলৈ জুলাই জুনৰ 22 তাৰিখে মই ডনাৰ মিনিষ্টাৰ আকৌ লিখিছোঁ যোৱাবাৰ এইটো ইনক্লুড হৈছিলে কিন্তু ফাণ্ড কম থকাৰ কাৰণে ডনাৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা বাছি এটা চিলনী জেনাৰ হ'ল চিলনী জেনাৰ এইটো প্ৰায়ৰিটি আছে আৰু এই 22 তাৰিখে মই আকৌ ডনাৰ মিনিষ্টাৰলৈ লিখিছোঁ যে এইটো প্ৰায়ৰিটি বেচিছত দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা আছে লেটছ সি হোপফুলি উইল গেট এ গুড নিউজ ভেৰি সুন So LA constituency, some part of Duarbagui it is aired in some headlines that going to shift under Kauragan LA. So because of that, people have been maybe we are seeing that it will face a very big consequences. No, I also got that information. DRSA pen International Olympic Day Catalan pon lapen kapachun pon Rongbongkhat patu aklamalong DRSA mate daihuri Rongbongkhat Sport Association atumpen chepatir piponsi International Olympic Day Catalan dun Kedamtang ni phai tarik inkoy raketom vosi kachiklo surihinira inkoy raketom arni International Olympic Day arni pache tondun pensi volleyball kapathu setame arni sia pharman biponlo lapen labang solong ke haipon lake DRSA D team lapen hini anong A lake DRSA A team lapen ke thom anong A lake DRSA C team kadukawe kachepate pon lake team trok ando pusi pachini pon Labangso Catalan pon along Jesimet RD ki pidun lake DRSA amai phu ake hai robol terang lapen secretary Lison Hanse lapen sport ana thuke japon abang Robinson Rongpi lapen KSA president Ronjit Hanse atum chetong dun pen mesen pen labangso International Olympic Day mesen pen pachun pon Tangte International Olympic Day kopia potsi talon ponang kokma Labangso alam the DRSA secretary pen kethan pon alam thele arjupon iksina Daihuri pen amo singti Karbi Anglong News Channel All India Football Federation to ini first indeng isi keceng siang deng lo lage PK Banerjee milita PK Banerjee komane chini ne setame non si gadi long lo PK Banerjee alang le lage inut football legend alang le mahang thek lage 1936 anekan West Bengal jai Jalpaiguri polong sanang thek lo alang li India phan penang an gold medal Olympic long stamen indeng hini long phong alang gold medal wan lo lapen botol alang li indeng ke thom Asian game long stamen India phan gold medal wan kilo alang li striker si patu lapen botol lang nan what Arjuna award chalong lo lapen Padma Shri awards the long lo lapen alang li botol penan India phan nong iwan pidat pen alang li atu lang ke post ang sudah penan deng lo la selang li phan mumota uwe ke mitum pachini be aje phan patini ne aje phan selang li phan amhang ke thegarni kini arni lo alang li amhang ke thegarni lo 23 June 1936 anen kan nasi peneng ang deng lo ke cheng siang deng talom pon lo la ke mumu sita me do po la pen uwe ki ni de chini at pon komar ma PK Banerjee ke lahan lo jese kini hitum dak DRSA sub association ni mentame doan members men chelangsi ini labangso program itum deng pon lo lapen non pa jura pon litum dak volleyball match ko do ponji labangso dak litum local team no match dak labangso match ko thu ponji lahan lo ilin pen Dipu Police Station athengno mamat Pulsar Abait Kangbo Kedamtang ni phai inkoy rahini vosi kachiklo ningkan surihini ra inkoy raketom ajo bajisir kepra achitim apor malom Dipu Police Station athengno Pulsar aki I pesangkok megliblap mamat Kanghu atum ponpi tet pusi bait ahempu Agustin Timung lape asar bura Chandro Timung village disobay Mohon Phangcho Gaon PS Bokulia District Karbi Anglong
alang lipen nilitum Karbi Anglong News Channel asay hemalong birta ng pali. Lasi matniebang labangso pulsar abide registration number AS03AB1558 lapen abide a color laki black color lasi laso abide kiteglong abang aling nebdun check pen nilipan nang call pen nang Liberta ignon pusi nili contact number la aber GP igdep contact number 9864707615 lapen labangso abide nili long pitek abang aling apan sitami ningkang sam anong GP pa jerji pusi pachinipon. News Text Report Karbi Anglong News Channel.